Metong karing susuyong EMDC king parokya, karing king San Matias Parish. In coordinator mismo, Brother Medel Puno. Amisan lepita na ako at asabi ng, metong palang matana, alusene manakit. Kitang kapiyastanan ng Birhen ng Lourdes, milabasang Biyernes, February 11, kanita may operaying metong ng mata. Ko inisip, alos may gitnang pabanwa, king parokya, na ini palang metong ng mata na halos manakit. At isipan ko, pangabala kaya, king kayang obra, king nano manggagawa na, pati na kening kasiwang yampang na, king parokya, ting EMDC, ingem makantak kalagwa para kayo, pero pamurin meging sumbagal, ing kayang kabilyan, sindo na pamurin ing kasiwan. Dapat karugula bagi, sana miyabitang kapaldanan, ayadwa na ban kanita, mas agam panana pa ining kasiyo na yampang naking pamilya tanggana king parokya. Metong yang mataing manakit, o nung waman makasuya pamurin, pero ala nang muna ketang dingadwa ng mata sana, magilang masala. Mekad makanyan tayong lawening bulag alinapit daking Ginoo, at inyawad daking Ginoo ing tagkilane. Inggewa ning Ginoo niyang tayraning luwal ning balen, linurane mata at inaptos na la, karinggamat na at kaybat nga na, at inkang nanumang akakit. At anyang maglalawi ang lalaki, sinabi na kang Jesus, manakit kung dakal ataw ang tila mong dutong dapot lalakad la. Mekad makanyaning inaptos pasibayo ning Ginoo, dening matana ning lalaki ang abulag. Kitang kapag nasanang lubos ning manakit, masalese, malino, at akit ning sabla. King inyasat, kay bat ning inaptos, pasibayo rening matana ning bulag, at anyang maglalawi, masalese, ing bulag, migbalik ing kayang panimanman, at malino ng ikit ing sabla. Mekad o yan ing kapag nasana ning Ginoo, ing mibalik ing panimanman at malino akit ing sabla. Grasyang kaya katamong adwan, mekad emo karing bulag, pati na karing magbulag-bulagan, amapalyaring atin mang panimanman, dapat etamo malinong akakit ing sabla. Paganakanan niting kapag masusyan, panagkatiya, malinong akit ing sabla, king paniman mang masala. Makalungkot mo po tang masala tang mataking kakulangan at kainan ng balang metong. At po teta na akakit itang mayap ng gagawan ng metong at metong o maging dingaliwang kaparang tao. O king metong nga banda, mabibiyata mo, lalo na king salukuyang panahon, kaya tang ausan tamong misinformation, anong no, ulit na rin ausan tamong fake news, papalyaring makanyan tamong akakit ing sabla. Baka depende pa naman nung misan, king kaya katamong akakit, nung naning maging desisyon tamo king biye. May kademo king dartang alalan. Nung king aldodo ning kaya katang pamibiye-biye, nanuman ning kaya katamong maging desisyon nung misan, makabase alareti, ketang nung naning kaya katamong akakit. Pero makanano nung etangan akakit ing sabla. Makanano nung ing akakit tamo, naman pala tutu. Naman mo king Facebook, ang yan naman king ordinaryo mong kwento. Nung misan, ating mga palyari, potang miras kaya kataming balita o yung kwento, nung yaman midagdagan, may bawas yung balita. Anyapin itang katutuan, tayo lubusang akakit. Katutuan na sana maging kasangkapan ban kanita, na maning maging pamalakta mo, akwa tamong agawa, nung nano, ing dapat. Mekad pagkalungkutan na ning pisamban, potang ating fake news o misinformation na mikakalat at mililele, mitatakpan ning katutuan. Kaburyanan ning pisamban, ing mipasyag at mikalat, yapin ning maya pabalita. Itang balita ay ating papasyag akayapan, itang balita ay ating papasyag akatutuan.
Anya naman ganaganang akakit tamo. Agad tanang tanggapan ang tingtuto. Kailangan tamong suryan ing nanumang bage-bage amikad akakit tamo o daramdaman. Kailangan tamo pamong pakalawen ing sabla. Ban kanita kimban ng tauli, midinantang pamikatagon, baka gawang bagyang maula, at maging dalan iti, at ating aliwang tumula, ang popang mipala. Nandin, kabang gagampanan niya yung banalamisa, anyang ketang dake ning panalangin ning balda, kaugalian na rin yung mag-serve kong altar server ding KBS, king parokya. Pilang beses at dananda kong inuman. Potang lukluk ko kay ba't na ning abayo ing pamamasa at potang ating pamikatagon kay ba't ning humilya. Nandin kay ba't ning humilya at gabang gagampanan yung panalangin ding malda, linapit siya kanakoy parikoy, metong karing KBS ning parokya. At yung pamaglapit na inya mo daralan ining mineral water, bana akong painuman. At inyang bilong kanakot sabi na, among, po makalubing gamat yung kaya kayong kasulya. At yung kasing soling dutonis, po ang malayan kaya niya mi palub. So, po kayo balo, kabang magmisa ko, nagkakitang kay ba't ning umilya, pala makapwesto yung gamat kung wanan kaya ning kasulya. Hanggang mo kitang lepitan ako at sabihanan parikoy. Ini siguro metong yung simpleng tanda, anong nuking biye. Makasahop yung kaparang tao, ban kanita, may pasyaging katutuan. At karagula bagay, potang akakit tamo yung kabilyan, at maging dalan iti ban kanita, gawan tamo itang dapat gawan, o mekad pagawa tamo, karing kayabit, maging karing aliwa, nung naning dapat gawan. Kaya katamong Katoliko, mekad. At yuta pa mo rin kaya tang tatalakaran tamong, na naman ipilit ng pisamban nung naning dapat tanggawan, agyang kayang daratang aalalan, nung ninuing iboto ning balang metong. Tapos king metong abanda, manalakar niya pa mo rin pisamban. Ban kanito, akit na at mekad pagawa karing Katoliko nung naning dapat gawan. At sakali, eda akakit dingaliwa itang sabla, makanya lang asopan ban kanito, mibuklat la kaisipan, pati na ring mata, at magilang masala, ban kanito, malinong akit ing sabla. Yama kanyan, mekad biryana na ning ginu, ining bulagap, dela rakeya, ing pekikwa na ng mibalik ya panimanman, at ban kanita, malino ng akit ing sabla. At iti maging dalan, danuman ing gawa na, king kayang pamibebye, makasahop, makakayap, mo para kayo, no pati na karing adiwa. Ating agawang bagyang maula, ban kanita ting tumulat mi pala. Panagkatababian na kaya katamo, kaniting pamigunam ning may basang ebanghelyo, kaniting misa diyang tanaga, king grasya ning Diyos akwa tayo sanang pakibatan. Akit ta sa ing sabla, karing matang masala, bangawang bagyang maula, ting tumulat mi pala. Sana king desisyon tamo, king dartang alalan, akit tang masala ing sabla, at makasahup itiban kanita, agawa tayo tang bagyang maula, at king banang tauli, at ing tumulat mi pala. O king nanumang gagawan tamo aldoldo, pakikwanan tamong, akit tamo ing sabla. Nyama kanya niya kaulaga, ing panimangmang masala, matang masala, maging dalan ban akit tayong sabla, at itiyang mitulak kaya katamot, makagawang bagyang maula, at maging dalan ban ating tumulat ipala. Makanyang tamong isunduin kaya katamong panalangin, kaniting misang darawon tamo, na sana, tamo mo akit ing sabla, karing panimanmantang masala,
Nunay pa naman maging kasangkapan tamo naman, banakit da dingaliwa ing sabla, at ilaman makanyandang agawa ing baging maula, maging dalan iti, banating tumulat mipala. Manahimik takim ako'y da pinandit. Adwan misan penggrasyang pakayap ng Diyos. Emo ka ring matatamong pupula, nunay ka ring aliwapang senses, ang makasawok ban kanita, akit tamo ing sabla, at iti yang mitulak kaya katamo, banking banan tauli, kitang darap tan tamong bagyang maula, ingating tumula at mipala. Kaburyaning Ginoo, ing mibalik ya panimanman ing balang metong kaya katamo, karing pinandit ay ating matang mabubulag o mekad matang magbulag-bulagan. Panagkat na niting kapag masusyan. Akit tasang sabla, karing matang masala, bangawang bagyang maula, ting tumulat mipala.